Praise be to God, praise be to God, praise be to God. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bazalwane once again. Sibonga ngabo bonke labangcwele. Kwaze kwathi ngithi uthando olunje linganiswe kuNkulunkulu wangithanda nami wasusa zonke izono zami. Siyabonga kakhulu bangcwele. Your love is amazing. Wherever you are so awesome. The way God has made you. Nabokonza bale parish, bokonza bale platform. Siyabonga kakhulu bokonza bale platforms and the parish, the platform this one. Inabokonza la baleka shane le la bahlala njalo ngokulandelela babuke into ukuthi ihamba kanjani bazalwane la balena lena le basibusiso. Ngifuna ukukhuluma nje ukuthi you are such an inspiration to my soul, to my Christian journey, and may God bless you, bless you, bless you. Let us pray. Baba sesibongile Nkosi ekuseni. Sikhathi sakho lesibongcwele. Yenda mathanda. Leti impilo leti Nkosi athi silutho ngaphandle kwakho. Sifundile Nkosi lapha encwadini emahubo ukuthi akekho umuntu lo ngathi bamba angayi ekufeni. Futhi akekho lo ngathi godla angayethuneni. So why don't we give ourselves to you? Because you created us. Out of you, Lord, you created me and brother, sister out there. So Lord, help us. Not ancestors created us. Not all these things we focus on, but we are the image of God, the Imago Dei image. My God and my Father, we pray. Amen and amen. Sesifundile ke bazalwane from the book of Psalms 89 from verse 39 to 53. Then from the first lesson, which was 1 Kings 17 verse 17 to 24. Then lastly, we read from 3 John verse 1 to 15. The tinege sitinda gulo John weqala. Lana lencwadi solo kusiqalile kusukela ku1 John. Lana siyatshelwa ukuthi lencwadi ita kanjani, but ke igqameke kakhulu kulo 2 John ukuthi lencwadi iphuma kumbonisi. Nalo 3 John lencwadi iphuma kumbonisi. And this mbonisi is assumed to be, as I've said yesterday, where ukuthi nguJohane umpostoli. And lencwadi iphuma kuye bese kakhulile sekamtsala abhala itolo ngibekile ngitsaba yeqiniso wekuthi ume eqinisweni kancane kancane ukhuluma iqiniso then ke so yaliveda luthando lusibopho sabo bonke nalolu sibekela tono letinene. Lana ke iphuma kuye iya kuGaius. Gaius bekuligama noma bekulibito lali common in the Roman Empire. So kwakungasawuthi nathiwa Gaius kumbe kukhulunywa ngathi nabani sisame kumfuna bebaba nengo Gaius. Now, what is important lokubona kubaluleke kakhulu ukuthi le ncwadi ibhalelwe mine namuhla nawe. We are the Gaius of today. And kufuna siku-honorishe sikwente kube kwethu uNkulunkulu usibhalele le ncwadi. Kumnanzi ke kubhalelwa incwadi. Lo Johane lo ngilobeka recline noma alele la esifubeni saJesu. Ngesikhathi Jesu athi ukhona la lo Tomthengisi. Johane beka la
wamqhweba Peter wathi asikutele ukuthi ngubani lo Johane nguyakelo lobhala lencwadi lena ubhala from first hand information about Jesus nale qiniso lakavedile ukuthi Jesu lapha kuJohn chapter 14 verse 6 if I am not mistaken uthi ngindlela neqiniso nephila akekho lotababe ngaphandle kwami so Johane uyayiqinisa indzaba yeliqiniso unakambhalela Gaius ubhala uthi ngijabula kakhulu kufike labanye bazalwane bafakaza ngekuthi misela kwakho eqinisweni liqiniso mawuliphila uhamba kulo bantu bayakubona bafakaze ngawe kuyakuthi uhamba eqinisweni liqiniso akusiyo into leyithandwa bonke abantu ngoba liqiniso lifanana nekukhanya ebumnyameni uma ngabe uqhamuka umuntu weqiniso noma ungene ofisini noma uye emphakathi noma usekhaya bantu bayakudonsa ngoba utokhanyisa tinto tabo labafuna ukuthi tihlale ti-covered kodwa ke lana lokho noma kunjalo bambona lo Gaius ukuthi ngumuntu weliqiniso kwakunalabafakaza ngaye ukuthi uhamba eqinisweni lokho bekali etha aliphila liqiniso is not something of words but it involves the whole person and the whole person must be seen. Number 2 njengobe uhamba eqinisweni oh my God kude kujabulale nginako lokwenza lokho kuva ukuthi bantwana bahamba eqinisweni. So that is what is written about Gaius. That is what should be written about me and you. Where would siyeva ngofakazi bakho ngeliqiniso siyeva ukuthi uhamba eqinisweni ayikho injabulo lesinayo njengawe ukuthi uhamba eqinisweni namuhla abantu beliqiniso bayangekuncipha ngoba babona ukuthi liqiniso libalethela etitha ngoba abantu labanenge bafuna into tenteke ngemasitheleni nami uqobo lwami kukhona into lencede ngafisa kumbe tivela tithi qhamama ebaleni kodwa letinye ngathi tingenteka tiqhamuke seqhamuka good results kungabonakali kube nabo behind the scene kodwa la kuthiwa Gaius uhamba eqinisweni wonke umuntu uyambona. So it is for our endeavor as Christians to be seen walking in the truth. Ayikho into lemnanzi njengokuphila uhambe eqinisweni ngoba liyakukhulula. Uthi wena lothandekayo ukwenta nekwethembeka konke lokwentako kubazalwane ikakhulu ethambini labafakaze ngeluthando lwakho ebandleni utabe wente kahle ngekuba hlinzeka ngako konke labakuthingako bakuthinge labangahle bakuthinge ngiko lokho lokufanele emsebenzini kaNkulunkulu ngobe baphuma egameni la Kristu bangathathi lutho kulaba ngakholwa kuye. Ngakho ke sifanele kuba sida bantu labanjalo kuze sibambisane nabo emsebenzini weliqiniso. Now umbhalela Gaius so yamkhuthata ngala uvini kwekuthi sesivile kwekuthi wena bazalwane ubaphatha kanjani. Uyabona Gaius indlela lebekaphatha ngayo bazalwane bekungathi nabahleli etafuleni abona ngathi kawufika Jesu ahlale etafuleni nakabendlalela embhedzeni labatolala kiwo abona ngathi kawufika Jesu kulombhedze labalele kiwo abavakashele. So whatever that Gaius was doing bekakwenta ngekwethembeka ngemagama langa lathi Jesu atawuvela athi nqeku lenhle lalethembekile ngena ekujabuleni kwenkosi yakho. Lo Gaius lona
ubonakala angumuntu lowa actako emagama aJesu. And lapha kubalwa abantu abahambisa livangeli lebe lo Gaius anikata ihospitality abemukele abanike umbhedo wekulala nekudla abambisane nabo ngoba uma ngabe angakakwenzi lokho bekungente abalala etigangeni libandla la itolo liface into letinenge letahlukahlukene. Uma ngabe bekukhona amahotela lebekakhona itolo bekasetshenziswa iprostitution kulokunene kwakuthi ngabe ufuna umuntu wabantu noma ufatwa lomunye noma yini phume naye uyongena ehotela bafuna imali abangeke bakuthathe nishade nini kwabanjani into letinjalo. Uthi ke la kulamakhaya enu bavuleleni bangangibonala kumbe indzaweni letingqolile tangaleso sikhathi abalale endzaweni la khona the environment will be welcoming and inspiring and allowing the Holy Spirit uthi usebenze. So uma ngabe nemukela inqeke yaNkulunkulu manemukela abavangeli manemukela emaKristu asiwanike that respect and that honor ukuthi sibambisane nabo emsebenzini waNkulunkulu. Kodwa siqaphele singabambisani nabo umphiki Kristu labathi Jesu akasiye uNkulunkulu unjanjanya asibambisane nalabo labo kufuna sibafundise. Kodwa laba bemeta lenzaba asibambisane nabadzinga kudla asibapha. Uthi David ngalelanga sekuliwe kwanqotshwa kwabanjani kuyacelebrate sothiwa laba labanye abanganikwa impango akube njani uthi David no kude lo bulawako kude lo nqishwa wonke umuntu utawuthola. Angithi lo benilwa le bona bebathoda tinkulu laba lokhu benilwa le laba bebaqize inkambo lokhu benilwa le laba bebaphela lokhu benilwa le laba bebanilethela kudla lokhu benilwa le laba bebalungisa letinye tetinto. So kude lokufuna ukuthi abonakale irole yakhe useless in the company or in the family of Christ. Kukhona lengushile la kani ngiyakuthanda uthi wena lothandzekako ngiyakukhulekela ukuthi ngverse 2 konke ukuhambele kahle nokuthi uphile kahle njengoba ngathi ukuthi uyaphila emphefumulweni ukuhambele kahle uphile kahle. Ngiyakuthanda lokho kumane kweceka nje kalula and lana kuyavela bantu labanengi ba-associate kuphila lokhu kahle kwekuthi konke kuhamba kahle kudala kubuhlungu khona ngokuthi hayi shothi-ke cha uyakholwa uyathandaza ude sono wena ba-associate kunjinga uhamba ngemoto lenjena namuhla umbathatha impahla letinjena uxhumana nabantu abanjanjanyana baku-associate loko kwekuthi kukholwa kwakho kusho ukuthi kukhulu kukholwa kwakho kunjani. Angisho ukuthi kungemanga lokho but kukhona la kuhambe kube nemanga khona ngoba uNkulunkulu kulesinye isikhathi uyativumela netimo letibuhlungu tifike kuze takwembuleka Kristu kuto letinye letimo tifikela ukuthi sitawufunza lokutside. Uyabona lapha kunalamagama lakhulunywa ngilomfelokati ukhuluma na Elijah ufuna kwakhotha kahle lamagama ngoba ingathi bekamadi. Yes, First Kings chapter 17 verse 18 wakhona uthi lo mfelokati wakhuluma ku-Elijah wathi ngoneni kuwe muntu kaNkulunkulu kanti lapha kami udele kutangikhumbuta sono sami ubulale nendodana yami. Uthi ngumuntu kaNkulunkulu verse 18 ubona sono sakhe siyambuleka because umuntu kaNkulunkulu umuntu weqiniso ulakakhe. And then ezisifunda sehla naleli verse ngeke ngisho ukuthi wamthatha wakhuphuka naye wathandaza kangaki but ngifuna nani le verse leqhina lapha 24 lo mfelokati wathi ku-Elijah manje sengiyathi ukuthi
ungumuntu waNkulunkulu nekuthi livi lasimakade leliphuma emlonyeni wakho liliqiniso. Kanti bongathini kuverse 18 kule jeni yekwahamba naNkulunkulu ngesikhathi sehlelwa dingo letimatima sifike sidadishe sibone uNkulunkulu kude la singamboni khona uNkulunkulu. Uma ngabe athi ngiyakuthandazela kwekuthi wende njani ngiyakukhulekela ukuthi kukuhambele kahle nekuthi uphile kahle. Lokho is not measured by our own human standards, but is measured by God's standard. Uthi ku-Isaiah chapter 53 kwamlungela kwaba kuhle kwamjabulisa uNkulunkulu kuthi Jesu entiwe konke lokulentiwa kona kwamjabulisa uNkulunkulu. Kunetinto letinye lesigaba ukuthi thina atimjabulisi uNkulunkulu masendlula kutho kana tijabulisi bazalwane labafuna kubona tonke tinto tiqhakaza tonke tinto titinhle. uNkulunkulu kulesinye isikhathi kuyamjabulisa ngisho nekufa. Uthi kulelinye langa kufa Lazaro uthi Jesu ngiyajabula. Lazaro ufile uthi ngiyajabula. Kunaletinye tinto lokufuna ukuthi masithi buka sifake ama-spectacles ukuthi sibuke ngato. Lana ke lokunye lengifuna ukuthi ngendlula ukandlula kuwo ukhuluma Diotrephes. Diotrephes is one bad example here. Nakuma bad examples kukhona lesikufundzako. Sifunda ukuthi Diotrephes one ngumuntu wekuthi phakamisa, and Lord phakamisako unenhliziyo yaSathane ngoba Sathane wathi phakamise esulwini. Uyabona kunema positions lesibakiwo noma lesibikelwa ukuthi siyoseva sisuke thina sithande the position more than the ministry lefuna siyenteke. Ubona ngani? Ubona ngokunyatheleka kwalabanye abantu, ubona ngekulinyatho kwalabanye abantu. Kuthi ngesikhathi kufanele kwenze ama-promotions emsebenzini kuthiwa lo angeke sipromote lo kunjanjani, kungabhukwa kubukwe lo ukuthi hayi angiphakamise isihlobo sami, angiphakamise abangani bami. Diotrephes number 1 beka ngumuntu wokuthi phakamise. Number 2 beka ngumuntu wemanga. Kuyabhala lapha uthi weqala kuthiwa uthi beka embili. Diotrephes lo thanda ukuthi beka embili uyala kusemukela. Angathi ngushiyelelo uyala kusemukela. Kunebantu labangemukeleki. Sathane ente shoko ukuthi lo muntu lo akemukelwa anywhere else. Inhlitiyo yaSathane lenta ukuthi uvimbe abantu bangena. Ngawo ke nangifika lapho ngiyawuvumbulula konke lokubi lakwentile kithi ngemavi lamabi asihleba. Diotrephes unemoya wekuhleba. Umbalo hleba nguSathane, inyoka lenzala umhlebe. Kunetinto kukhanya nakufika iqiniso nalifika lelifike lithi vumbulule. Bonke lokho kodwa lokho akumenelisi ngoba ujinge angabemukeli bazalwane. 1 so kwentile wathi phakamisa uthanda letinto abaleti phambili akafuni kwemukeleke labanye uyahlebana, and then akumenelisi konke lokho wendani so vimba labanye kakhe akungenwa. Nangabe wena ungenisela abanye bazalwane uyakukhondema akunqume. Lokunquma bantu ebandleni kula engatini ya Diotrephes angufunda. Nala kodwa lokho akumenelisi ngoba ujinge angabemukeli bazalwane. Nalabo labafuna kubemukela uyabavimbela abanqume nasebandleni. Usebenzisa emagunya ukuthi ngunqume egameni lenkosi. Konke into utenda as if uNkulunkulu athi akanqume lo.
nguNkulunkulu athi akamise lo kwentiwa nguDiotrephes lona enhlitiyo lempi. Kubese kubana Demetrius emagama acishe afana. Demetrius lo sibonelo lesihle. Wena lo thandzekayo ungasilandzele sibonelo lesibi. Lokho ukuthi kukhona lesikufundzako kuDiotrephes. Kwekuthi kunetinto lekufuna sithi kwaye letentiwa nguye. Kunekwenta ukuthi Diotrephes ekugcineni aphenduka hamba ongena ezulwini awuhlala ezulwini. But kuloko kukhona lesikufundile ngesikhathi sakhe le enda tinto ngaso. Empilweni ufuna kube khona tinto lesitifundzako seqe kuto. Kepha ubolandzela sibonelo lesihle saGaius. Umuntu lo wenta lokulungile waNkulunkulu, kepha umuntu lo wenta lokubi akazange asambone uNkulunkulu. Demetrius unqonywa ngibo bonke njengananga Gaius. Ngisho neliqiniso imbala liyamnqoma yeJesu. Nathi siyamfakazela futhi nawe uyadi ukuthi bufakazi bethu buliqiniso. Khona la ngijakele khona. Benginetinto letinyenti ngifuna nali verse 9. Kodwa ke angifunda. Benginetinto letine lebengingakubhalela ngathi. Kodwa angifisi ukuthi bhala phansi ngoba ngethemba ukuthi ngitawubona masinyane sikhulume nawe umlomo nemlomo. Lana lengifuna ukuthi kube take home ukuthi lokho kubhalwe phansi kungemavi aNkulunkulu. Uma ngabe sikuthatha sikupractice siwenta akehluke evela likhulume nemlomo uNkulunkulu kuleli bhalwe phansi. Kwegcina lengicina ngakuthi uthula akube nawe. Bonke banga uthula akube nawe. Ukuthula is a scarcity commodity. Ngoba lokuthula kwaNkulunkulu ngilolo kwengaqonda konke. Lokuthula ungenamali yokuthenga emanye form yokumikisa abantwana esikolweni. Lokuthula ungena khaya la ungahlala khona sewuqoshwe tonke letindzawo. Lokuthula ugula ungekho umuthi longelapha lesifo nabodokotela bathi asabona. Lokuthula lonako behind the bars ungathemba lokuthi uyoke uphume. Lokuthula urejectwa umarginalizwa uhlanyukwa na ufika ngathi kufika intoto vyane into lelukako. Kodwa ngiloko kuthula lokho lesikhuluma ngako. Kuthula kwaNkulunkulu lokwengana lokuqonda longacabanga ukuthi wena uyaqonda ukuthi lokunginika kuthula kunako. Kodwa lokuthula kwaNkulunkulu kube ngedulo kwakho konke lokho. It's my prayer as I conclude. Ukuthi ingathi uNkulunkulu uyophela lo mnyaka angakupha lokho kuthula lokho. Ube naloko kuthula into tentekile. Bantu kumbe uye wayoqolisa kuba banganomukele eqolo lwakho. Bantu babone bathi it's our right. Bantu bakunqume njengana Diotrephes lo nquma labanye. Bantu bangakwemukeli njengana Diotrephes. Bantu bakuhlebe njengana Diotrephes. But when I have that peace, let us pray. Nkulunkulu sesibongile. Lakho kuphela livi lelinkemba. Lakho kuphela livi lelingumlilo. Lakho kuphela livi Nkosi lelikwati kwehlukanisa nekwehlula tonke tinto lilethe the divine attachment. Athi umhlabelele ngiyahamba ngekukholwa ngethemba izwi lakhe. Take glory, Lord, we pray in Jesus' mighty name, amen. And the peace of God that passes beyond all understanding may continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of His dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all, now and forevermore. Amen. Remain blessed and bless others. Amen. Babelolungile sesibongile Nkosi ekusene egameni likaJesu. Sibonga nasi isikhathi